Selam, dobrodošli na YouTube kanalu English with Naya ili Engleski sa Najom. Na redu nam je lekcija How are you ili kako si. Read and listen. Čitaj i slušaj. Hi Ben, how are you? Zdravo Bene, kako si? Fine, thanks Pablo. And you? Dobro, hvala Pablo. A ti? I'm okay, thanks. Ja sam okay, hvala. Ili ja sam u redu, hvala. Hello Mika, how are you? Zdravo Mika, kako si ti? Very well, thank you. Jako dobro, hvala ti. How are you? Kako si ti? Fine, dobro. Listen and repeat. Slušaj i ponovi. Answer your teacher. Odgovori tvom učitelju ili profesoru. Stand up and practice. Ustani i vježbaj. Hi, how are you? S obzirom da ja nemam vaša imena, odnosno da ne znam vaša imena, ja mogu reći samo Hi, how are you? Zdravo, kako si ti ili kako ste vi? A u slučaju da zna vaša imena ili jedno od vaših imena jeste Hi, Anita, how are you? Zdravo, Anita, kako si ti? Ili zdravo, Anita, kako ste vi? Anita može odgovoriti sa Fine, thanks. Dobro, hvala. Ili Fine, thanks. And you? Dobro, hvala. A ti? Ili Very well, thank you. Jako dobro, hvala ti. Ok, thanks. U redu, hvala. Sljedeći odeljak jeste grammar spot ili odeljak za gramatiku. Mi se sjećamo glagola to be iz prethodne lekcije. Ovdje treba da stavimo, od glagola to be, pomoćne glagole. Write am, is or are. Napisati am, is ili are. I, Sandra. I am Sandra ili am Sandra. Prvo lice jednine I am. Sandra. Ja sam Sandra. How you. You drugo lice jednine ili drugo lice množine. I sa you ide are. How are you? Kako si ti ili kako ste vi? This John. This is John ili ovo je John. John je treće lice jednine, odnosno he. This is John. He is John. On je John. Dakle, glagol to be, I am, you are, he, she, it is. We are, you are, they are. Evo mala vježba. Hello. How are you? I'm very well, thanks. What's your name? Nice to meet you. Pretplatite se na mom kanalu English with Naya za još besplatnih lekcija iz engleskog jezika. Bye bye!